I dobro došli u novu epizodu, sa vama je tu Bosran Games BG. Ne znam sad kako se izgovara, zašto sam malo zaboravio, ispričavam se, čekajte. I ovo je samo da se zahvalim jedinstvu. Znači, da se zahvalim CSGO Pro, zato što mi je ostavila dobar komentar i ja se ispričavam što je ovako kratak video, ali ljudi, dobro se dobro im vraća. Ako želite i vi da napravim posebno klip zbog vas, slobodno ostavite like, subscribe i ostavite dobar komentar. I ako hoćete da budete u ovo prvi 10, evo ovaj se ne računa, ali evo pozdravio sam ga u videu, prvi 10 ću pozdraviti u videu. Evo like. I ljudi, igramo Geometry Dash. Ozajmo se. To je to što se tiče ove epizode, sam to da vam se zahvalim. Evo, možete posjetiti kanal od CSGO Pro. Sa velikim sveslovima. Ljudi, molim vas, ostavite like, share i subscribe i hvala vam puno. Hvala puno CSGO Pro što me podržava i što nije hejter, što me ovako podržava, kako da kažem. I hvala joj, jer hvala mu mnogo od srca, evo odavde, pošto mi je ovo prvi komentar i prvi like na videu. Hvala mu puno i to je to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste uživali, želim što imate uživati. Posjetite CSGO Pro i hvala joj puno. Znači prvi 10, ovo sam računa, prvi 10 koji mi budu lajkovali klip i koji mi budu napisali komentar, dobit će pozdrav u video. Napravit ću posebno za njih. I zapravo neću posebno, nek ću ovako i pozdraviti u video. Hvala mnogo, znači mnogo od srca CSGO Pro. Ja se nadam da ćete i vi biti u top 10. Ostavite like i mi se vidimo u idućoj epizodi. Ćao!